آیا باره فکر کردید که در تاریخ انسانیت احتمال انسانی به شما عیناً مانند وجود داشتن از چند فایز است؟ برای 100% جواب دادنتان باید از حضرت آدم شروع کرده تا زمان ما میلیاردها انسان را پیش نظر بیارید. از این رو میگویند که انسانها جفت آفریده شدند. حتی میگویند که در دنیا هر شخص دوگانی که دارد که هم دیگر را نمیشناسند، یعنی خیلی به هم مانندند. البته از لحاظ سیما وقتی بختیار در پایتخت به دنیا آمد کسی نمیدانست که دوگانی که او رفعت شکیب 1 سال پیش در شهر دیگر تولد شده است. خلاصه گپ بختیار و رفعت مثل دو پنگوین به همدیگر مانند بودند، ولی بجز مانندی ظاهری دیگر هیچ چیز مشترک نداشتند. آنها در دنیای تماما فرق کننده به دنیا آمده بودند. هیچ کس گفته نمیتواند که دو نفری به هم مانند در همه کار مانند باشد. آخر مانند بودن اصل آن را داشته نمیتواند. خدای اکا همین شعوری مرا با جراحی گرفته میتوانی؟ یا توبه. زود خواب رو دیگر آوازت رو نبرور. اکا من بسیار میترسم. من همراه تو هیچگاه خواب نمیکنم. نیاکا من یک چای نوشم گفتنی بودم، خوابم پرید برای همین. زیگموند فرید کی باشد؟ خدایا با من مدد رسون. به عزیز این خانه مانندی گرداب است. مرا به درونش میکشد. کشته نابود میسازد. Hasretinden dolan gözyaşlarım gönlüme dökerek vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor. Aşkımın şahidi bakışların hülyaya vererek vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor. Aşkımdan olmuşum deli, sen istersen bitir beni. Düşündükçe bu can seni vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor. Aramakla bulunmaz sen gibi canlar,
Hasretini içimi köz gibi dağlar, köz gibi dağlar, köz gibi dağlar. Sen gül oyna, ben sen giyen karalar. İnan senin için vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor, vazgeçilmiyor. масъала ҳамин қадар ҷиддӣ аст ки иштиҳод гаштааст. гӯш кун, дар дилат гирифта гарди туро бештар хаста месозад. нақл кун, сабук мешавӣ. азизаҷон, мо дугонаем, чаро дардатро ба ман намекушоӣ? агар мушкилот медоштаму ба ту намегуфтам, аз ғам мекафидам. рифат, рифат бо котибаш муносибати наздик доштааст. нахуд ки аз ҳама бадаш ин ки ин зан аз рифат ҳомиладор аст. чӣ? боварам намеояд. зан ҳатто то ба хонаат омад? мутаассифона ман бисёртар барои чӣ зиқ шудам, медонӣ? рифат рӯзҳои охир дар атрофам мисли парвона буд. нигоҳояш пур аз ишқ, он қадар ба ман мулоим рафтор мекард ки ман ба ишқи ӯ бовар намудам. дар ҳақиқат бовар кардам. дар лаҳзае ки ба ин ишқ пайвастанӣ будам, як ханҷар ба дилам халонда шуд. дастонам, қалбу рӯҳам ҳамаш пур аз захм шуд. ҳар кас ки дурӯғ гӯяд худашро фиреб медиҳад. ин хатои вай аст. ту чаро худатро гунаҳгор меҳисобӣ? ман рафта дарро бинам. амаки айтекин хуш омадед. азиза дар куҷост? марҳамат, дар дарун аст. падарҷон, хуш омадӣ. ман дар ҳамин ҷоям. духтарам, ин чӣ аҳвол аст? ба аҳволам чӣ шудааст, падар? аз чизе бисёр ғамгин шудаӣ, духтарам. беҳуда пинҳон накун. гӯш кун, духтарам. падарон аз як нигоҳ кардани кӯдакон мефаҳманд. бинам чӣ хел пинҳон мекунӣ. гап зан, духтарам. ҳаргиз ба ман ягон гап нест нагӯй. фуад, бо азиза гап задам, шунавӣ дар ҳайрат мемонӣ. азал, гапро дароз накун, зуд гап зан. мегӯям, рифат котибашро ҳомиладор кардааст. бешӯхӣ ҷамиларо? бале фуад. хайр, баъд гап мезанем. чизе ки шавад ба ту мегӯям, хоб? мо бояд фавран бо ҷамила вохӯрем, чунки он зан калиди рӯзҳои мо мешавад. робат рифатро гирёнда моро хандон мекунад. ба ҷамила ту занг мезанӣ ё ман занг занам? ҳама корро худам мекунам. ман занг мезанам. алё, ҷамила, салом. салом, ман фуад. бо шумо бояд фавран вохӯрем.
من قرار دادم که از ریفت جدا شوم پدر. چی گفتنی گپ به جدا شدن قرار دادم؟ با تو چی کار کرد دخترم؟ تو را خفه کرد؟ یا اینکه به تو خیانت کرد؟ گپ زن، کلش را میگیرم. نه، یگان چی نکرد پدر. این قراری من است. اکنون باوری ندارم که این خانه‌داری را دوام داده توانم. دخترم این یک و یک بار از کجا برآمد؟ تا نقل نکنی نمیشود. در دلم نسبت به ریفت مهرم کنده شد پدر. اکنون مثل پیشتر او را دوست نمیدارم. همین قدر. کفایه نیست؟ نه دخترم، کفایه نیست. اویله‌داری یک کار جدی است. بازی کودکانه نیست. از دلم چیزی کنده شد گفته ویران کردن نمیشود این اویله‌داری. تو به این هم در گذشته به همین خیل قرارهای خطا راه داده بودی. در مسئله به حیاتم دخالت نکردنتان شرطنامه بسته بودیم. دخترم بیهودگویی نکن. به حیاتت دخالت نکنم گفته آبروی مرا نباید پس زنی. پدر قرار جدا شوی من با آبروی شما چه علاقه دارد؟ البته که علاقه دارد. به اینم به تو دخالت نکردنم خطا است. گوش کن دخترم. رفت و فؤاد دو آدمان بهترین من هستند. از فؤاد جدا گشتی. از تو یگان چیز پرسیدم؟ نه نپرسیدم. بعد چی کار کردی؟ با رفت خانه دار شدی. این را هم نپرسیدم. حاضر باشد به من از رفت جدا میشوم میگویی میبخشی. من از روی خطاهای تو آبرویم را پس زدنی نیستم. دویم همین آبروی شما پدر؟ باشد نباشد. از روی همین آبرویتان برادرم دست به خودکشی زد. حیاتی من فقط از شما عبارت نیست. هیچگاه اجازت نمیدیم که به حیاتم دخالت کنید. نه پدر، من سخنم رو گفتم. از رفت جدا میشوم. یگان کس هم به این مانع شده نمیتواند. دخترم، من برای خوبی تو همه کار رو میکنم. رفت زود با آفیس بیا. با تو گپ دارم. مایلش پدر حاضر می آیم. برای چی مرا با آفیس جیغ زد؟ مسئله جمیله رو شنیده باشد. نه به فکرم. اگر شنیدگی میشد خودش برای کشتن ما میآمد، جیغ نمیزد. نباشد برای چی جیغ زد؟ انیل، من از کجا دانم؟ تو کمی خود را آرام حس کن. در درون مسئله رو میفهمی. در این وقت مسئله دینکا رو حل میکردیم. آقای فؤاد، برای چی ما رو به اینجا جیغ زدید؟ مسئله مهم رو با تلفن گفته نمیتوانستید. چی بود؟ در بدنت کودکی رفت بوده رو میدانم. تو هم تاریخ من و عزیزه رو میدانی. تو رفت رو میخواهی و من عزیزه جانم را. ممکن است، لیکن من به شما احتیاج ندارم. این خیل نگوید. هر کس به یگان کس احتیاج دارد. از یاد نبرارید. برای آنها شما
як луқмаи хурд астед. мефаҳмед хурдакак нохост ба шумо ягон ҳодиса рух диҳад? мо акнун табиатан шарик ҳастем. тақдир моро паҳлӯ ба паҳлӯ овард. ҳар лаҳза дар робита мешавем. барои ғолиб шудани онҳо фурсат намедиҳем, чунки онҳо ғолиб гарданд, мо мағлуб мешавем. дар асл дирӯз рифат аз ман санҷиши днк карданамро хоҳиш кард. аз чӣ сабаб аз худаш будани кӯдакро боварӣ пурра надорад? кӯдак аниқ аз они рифат аст ҳамихеле? албатта аз они вай аст. беҳудагӯӣ накунед. майлаш аз рӯи нақшаатон бар ин рафта санҷишро гузаронед. агар онҳо якду нақша дошта бошанд, ман 1000 нақша дорам. бо дониши мо сар ба сар шуда наметавонанд. санҷишро гузаронед. боз дар ин ҷо во мехӯрем. ҳам занро ҳомиладор мекунаду ҳам санҷиш гузаронидан мехоҳад. роберт, ин рифат боз аз қафои чӣ гуна ҳилагарӣ бошад? чӣ гап шуд? бо азиза ҷанҷол кардед? не падар. набошад ин духтар чаро хонаро тарк кард? намедонам. мумкин зиқ шуда бошад. одами зиқшудагӣ хонаро тарк мекунад? албатта тарк намекунад. чаро тарк кунад? ба шумо ягон чӣ нагуфт? ба ман агар мегуфт аз ту мепурсидам. ба ман гуфт ки дилам аз рифат мондааст. ҳамаш ҳамин. барои чӣ дилаш монда бошад? инро бояд ту донӣ. кошки медонистам. рифат, ту нисбати вай ягон кори хато кардӣ? не падар, ман чаро кори хато кунам? вай қалби ман аст. инсон наход бо қалбаш хато кунад. ягон чиз шудааст. аз ягон чиз хафа шудааст. занҳо як қаҳр мекунанд. барои чӣ қаҳр карданашонро намефаҳмӣ? биёву бифаҳм. коре кун ки хафагиашро барор. чӣ хел кунам падар? дар куҷо буданашро ҳатто намедонам. дар хонаи дугонааш азал аст. суроғаашро ба ту мефиристонам. занатро гирифта биёр. чӣ хел биёрам? писарам, ҳаминро аз ман мепурсӣ? ин зани ту нест? феълу рафторашро ту медонӣ. коре кун ки ҳал шавад. суроғаро гирифтӣ? ана ҳозир омад. дар масъалаи бахтиёр ягон дигаргунӣ ҳаст? не падар, дар ягон ҷой нест. мисли ки замин кафи ду даромада рафт. ман одамро дар 7 қабати замин дароят ёфта мебарорам. аз мо ягон кас халос намеёбад. бе инам одамони мо кофта истоданд. рифат, ин корро бояд ту ҳал кунӣ. мактуби таҳдидомезро ба хонаи ту фиристода буд. ин нобакорро биёб. кани гӯй чӣ гап шуд? медонистааст? не. шукри зиёд. ҳамин корро ҳал кунам, қурбонӣ мекунам. фақат инҳо бахтиёрро кофта истоданд. хабардор бошед. чихе? шумо парво накунед. вайро бисёр мекобанд. аз куҷо меёбад? зудтар бояд ин масъаларо ҳал кунем. ҷамила дар куҷост? ҷамила дар дарун набуд. ту ҳозир занг зан, ба назди беморхона биёяд, мо ба он ҷо меравем. рафтем. дар куҷо бошад ин рақами ҷамила? ҳоло ҳам аз ман чунин чиз хостанатро бовар карда наметавонам. пагоҳ натиҷаи санҷиш барояд бо ту ҳисобу китоб мекунем. агар кӯдак аз ман бошад, чизе ки ту гӯӣ ҳамон мешавад. ором бош. ту маро таҳқир мекунӣ рифат. лекин мебинӣ баъд аз маълум шудани санҷиш як хато кунӣ, ҳисоботи санҷишро ба айтекин бурда мерасонам. чӣ гап шуд? чӣ мешуд ака? ягон мушкилот нест. намунаҳоро барои санҷиш додем. пагоҳ аз ман набудани кӯдак аниқ мешавад. лекин ин рифат маро несту нобуд кард. умри ман бо тоза кардани хатогиҳои вай гузашта истодааст. хайр бас кун.
неъматҳои рифат шакарро мехӯрию лекин ба кулфатҳояш сабр намекунӣ. чӣ шудааст ака? неъматҳояш чӣ шудааст? ҳар доим як мушкилот. ба ман нигар. агар рифат чакар намешудӣ бо айлин чӣ хел шинос мешудӣ? бас кунед беҳудагӯиро. бахтиёр, ҳозир зуд рафта азизаро барои пагоҳ ба беморхона омадан розӣ мекунӣ. ака, мо натиҷаҳоро гирифта равем чӣ мешавад? агар гӯяд ки ин ҳақиқат нест, бовар накунад. баъд аз ин соат ба касе дигар бовар намекунад. пагоҳ омада ба чашми худаш мебинад. чораи дигар надорад. рост мегӯй ака, лекин ман азизаро чӣ хел ба омадан розӣ мекунам? ӯ чунон хашмгин аст ки рӯямро дидан намехоҳад. чӣ шуд ошиқи маҷнун? маҳбуба туро бадарға кард. то ҳатто ба дари хонаи маҳбубат рафта наметавонӣ. чӣ хел рафта наметавонам? ман чӣ хеле хоҳам меравам. ман ин ишқро чун тир дар синаам мегардонам. ин ишқ маро мисли пӯлод қавӣ кардааст. маро фаҳмидӣ? бо хусусиятҳои ин одам бозӣ накун. бо ин ҷӯшу хуруш азиза ним соат пас тайёр мешавад. оғои рифат? азиза дар хона аст? ҳа? бо кадом рӯй ба ин ҷо омадӣ? ҳаргиз аз қафоям наё. рӯятро дидан намехоҳам. нагуфта будам ба ту? азизаҷон, илтимос барои гап заданам иҷозат диҳ. боз ба ман гул гирифта овардааст. бо кадом рӯй бо ман гап мезанӣ? бо кадом рӯй? азизаҷон, ба ман иҷозат диҳ ки ҳамаашро исбот кунам. аз дурӯғҳои ту ман акнун сер шудам рифат. ба андозае ба ту бовар кардан ба худам нафрат мекунам. илтимос маро ба ҳоли худам гузор ки захмҳои кушодаам шифо ёбад. майлаш ту ҳақ дорӣ ба ман бовар накунӣ. ман ҳам намегӯям ки ба ман бовар кун. ба илми тиб бовар кун. боз чӣ сафсатагӯӣ дорӣ? имрӯз бо ҷамила санҷиши ДНК гузарондем. биё бо чашми худат ҳақиқатро бин. ту ақлатро хӯрдаӣ рифат? ман бо чашмони худам расмҳоро дидам. шиками он занро мемолидӣ. не, вай ин хел нест. бе инам ҳама чиз дар ин ҷо дурӯғ аст. ман ягон касро ҳомиладор накардам, қасам мехӯрам. биё паго бо чашмат ҳақиқатро бин. аз ту фақат ҳаминро мехоҳам. мо бо ту оиладорӣ сохта барпо намудем ва ту барои ман ҳеҷ кас ҳастӣ. аз он рӯзе ки ту ҷароҳӣ шудӣ, ту тамоман дигар шудӣ. бисёр дигар шудӣ, тамоман. маро нав мешинохтагӣ барин рафтор мекардӣ. дар байнамон якдигар фаҳмӣ пайдо шуд. дар ҳамон даме ки барои ман як эҳтимол мешудӣ, ту ҳамаи он эҳтимолро ба оташ андохтӣ рифат. ҳозир боз дар муқобилам баромада дурӯғҳои бемаънӣ гуфта истодаӣ. илтимос дар чашмам боз зиёдтар беобрӯ нашуда аз пешам рав. намеравам. ту паго то натиҷаҳои санҷишро қабул накунӣ, аз ин ҷо як қадам ба дигар ҷо намемонам. ман барои ту як эҳтимол шуда метавонам. ту барои ман зарурӣ. ман бе ту ҳеҷам. бе ту будам бароям ҳеҷ маъно надорад. фуад, рифат омад. аз ростӣ? аз ягон чиз бехабар намон. фаромӯш накун, шайтон дар порчаҳои хурд пинҳон аст. рифат ба назди азиза рафта будааст ва санҷиши ДНКро ба ӯ нишон додааст. ман чизеро нафаҳмида истодаам ҷамила. дар як ҷо як нофаҳмоие аст. ҳеҷ кушода наметавонам. ин одам чӣ кор кардани аст? ман ҳам аз ту ҳаминро пурсидани будам. агар кӯдак аз вай бошад, боз чаро барои натиҷаҳои санҷишро нишон додан кӯшиш мекунад? чӣ мақсад дорад нафаҳмидам.
گوش کن، من دروغ گفتنی دیگران رو هیچ نقص نبینم. و من راستش را گوی. این کودک انیق از رفت است. شما چی ها میگوید؟ بس کنید بیهوده گویی را. اگر کودک از وین نمیشد من سنجش دینکه گذاشتن را قبول نمیکردم. این رفت با عزیزه یگان هیلگری نکرده ایستاده باشد. نه، دختر ایتکین یوز و با سلطان قلبی من کسی با وی هیله کردن رو جسارت نمی کند. در این کار یگان کار دیگر است. کمتر مینت رو به کار درار رابط. لبای؟ نفهمیدم. در کدام بیمارخانه سنجش گذرانیدید؟ گوش کن عزیزا. درباره عشق با تو گفته‌هایم یگان ذره دروغ نیست. من بغیر از تو به یگان کس نه چشم و نه دستم رسیده است. به قلبت گوش ده. نخواد که من با تو دروغ گویم. من یعنی بعد جراحی شدن همین خیل آدمی پستم. التماس به من آخرین یک فرصت ده. پگو بیا با چشم خودت این نتیجه رو ببین. از تو فقط همین رو میخواهم. نباشد مرا کشی هم نمیروم. خیر میلش میایم، لیکن برای رفتنت این خواهش رو قبول میکنم. میلش میروم، در حال میروم. پگاوا میخوریم. برای دیدن تو یک روز هم به من چقدر دراز است. میروم. آرومانه، عاشقانه، با فسانه، از دل به دل یک ترانه. روشن اکرام با ترانه جدید در وصف فرشته زمینی. تو خود دردی جا کردی و عشقم تو چی ها کردی. من کی زر زیبر نداشتم یادت ماند و خودت رفتی. تنها نزار عشقم برای تو بمیرم. هنوز نشوی تو را دریزان بگیرم. من بسوزم شب از غمی تو. خوشبختیم با تو تمام شد. ما در سری بلندم، ما در جهانی پندم.